Ovdje Adi, sa vama je Adi, možda i od Adi. Nemam pojma, ovo je novi video u kojem sam ja glavni lik, pa da ja sam jedini lik. To je to. Napišite, hoćete li da vidite gdje živim ja, kaže Husein Emra. Ako želite, napišite u komentarima. I molim vas, prepišite ovaj kanal prijateljima, jer želim i ja biti kao Muđa, možda Serbijan. Niko nije znao da Serbijan Games bio kao Serbijan, kao Bosnijan, imaš Bosnijan Games, ima tih kanala, ko bi Serbijan, ali ne mogu. Zato što je Serbijan dugo, koliko on snima, 2 godine. Ja već imam oko 3 mjeseca i molim vas biti, želim biti ja, ispred tako 1 subova. Želim bar 5000 subova, 5000, ja sam zadovoljan, ovako je meni to. I slušam, kuće da su mi tako brzo. Ja nisam od škole krenuo. Ovo je malo. Ja, vidite koliko ima dole. Ima dole, skroz na brdu gore. Vidite koliko ima na meni. Toliko nema nijedne šume. To je stvarno malo šume, tako. Ako želite još neki klipove, samo nam javite u komentarima. Hej, ima li ko? Hej, ima li koga? Hej. Nema nikoga. Ja sam moram zvoniti. Kuća. Ima koga? Dobro. Sad ću doći. Stvarno zanimljiv klip. Hej, tata, što se sljedećem klipu.